ubundi bivugwa ko isatura ifite imico itandukanye muri gahunda yayo ya buri munsi. Akenshi igira imyitwarire yihariye kuko ikunda gusabana, gukina ndetse no gushotorana. Ku kijyanye n'imyitwarire yo gukina, ubushakashatsi bwagaragaje ko abana b'isatura bakunda gukina hagati yabo. Ikindi kandi akenshi ibi birimo nko kwiruka, bakunze kwiruka ndetse no kwikubita ku butaka. Ibi kandi utu twana tw'isatura tubikora mu buryo bushimishije. Ibi kandi zibikora kugira ngo zinezerwe hagati yazo mu buzima bwazo bwa buri munsi. Uyu ni Jean Olivier, ni impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'inyamaswa, akaba n'umushakashatsi muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu ubuzima bw'ishyamba cya none. Ikiganiro mbashimira kuba mukurikira. Ikiganiro cy'uyu munsi cyagarutse ku buzima bw'inyamaswa yitwa kasongo, the warthog, cyangwa se isatura mu Kinyarwanda. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kora subscribe, ukande like, unadusangiza ibitekerezo. Niba kandi usanzwe ureba ibiganiro byacu, ndagushimiye cyane kubw'urukundo ukomeza kutwereka. Hari uwo mputaje se? Hari uwo nabambwiye nabi? Naho ubutaha.